Halo, dengan nama Kenapa halo, 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 halo. Kan? Halo, berkecatan birik. Ya, nah, pauza lagi. Pauza lagi, много что-то есть. Сейчас. Köşte durar tügey. Ebde çoğuna. Menügüdüy. Ark menüyorumdu. Hatırına vadok köpeğineydi. Discord kembali. Никак кошеньки да чона. Tugu kenapa tidak вопрос. Ya, Anton был покорамен манойнюрей. Космонавтики будем. Космонавтики. Лучше вариант. Так. Üçge. Дуй. Назначение вы можете получить. Альтер работает на базе или
Штахован постов Альтера работает с 9 до 21. Обратите внимание, что рабочее время Альтера обусловлено. ОБД. Toch надо найти. Туйту. Что? А, сырая пицца. Ну, плохо повеха. Анна варата, да? Hey, man, can we talk? Анна варга. Ого, выглядишь Whoa, устало. Чел, все в tired, порядке? man. Everything okay? I don't know. Maybe it's got something to Все. do with То sleeping я on the floor. говорю, ну, Oh, I hadn't thought of that. Of course not. You have your cozy captain's bed. All right. No need to be so dramatic about it. I'll get you a proper dorm. Sounds like a нормально. promise. Ну, как обещаешь. Обещал, значит, сделаю. Hey, how are you feeling? Как себя чувствуешь? Well, Провалиться be мне prepared. на этом месте. You Нормально? okay? Surprisingly, На okay. удивление нормально. Especially considering what I'm Что я seeing. вижу. Very И clearly. насколько Good. Do you тебя зовут? remember your name? Of course. Естественно, впрочем, полагаю, ты и так прекрасно знаешь, кто я такой. I think you know perfectly well who I am. So let's not waste time. Давай не будем Just тратить, tell me, скажи, how much сколько did you find? What? How much rupidium is there? не совершили прорывы или нет. You Все bet. какой, вот There's тут a lot of целая it. куча. Good. Отлично, просто прекрасно. Wait, Стой, стой. Откуда how do ты, you know? как ты понял? Well, Разве это не isn't it очевидно? obvious? I wake up seeing someone Пускай who вижу looks перед and собой sounds like человек, me, который which выглядит doesn't mean we share и the same brain. разговаривает точно Then так there's же, the как glasses. я. Значит, у нас What что about с them? ним? They're fake. Probably just manufactured to make me feel more like myself, but completely unnecessary otherwise, because here I am with perfectly good eyesight in the womb module, which can only lead to one conclusion: that my body was created to replicate someone who doesn't wear glasses. You. And to do that, of course, you would need to have found rupidium. Besides, I can see no other explanation for a sheep inside a space base. Correct me if I'm wrong. Wow. Ого, удивительно. Expressive. Ну, ты прав, I я did создал create you тебя out of my DNA. на основе We're not рынка. identical, of course. I can see you're not as quick to process information. And that's the interesting part. Yeah. Да, тела у нас Our bodies одинаковые, are а the вот same, по разуму but our нет. minds are not. И нам I понадобится needed a учеба. scientist on board. But there's always a scientist on board. Ученый, So, что пошло не what так. went wrong? The Изначально экипаж whole больше crew нет, is но они все gone. погибли. Поэтому They're мне all gone. пришлось разделить That's себя why на I needed to разные alter версии. myself into В этом different помог квантовый versions. компьютер и записи With сознания, the которые use of там the хранятся. quantum computer on board and something called mind records. Oh, I see. Понятно.
A recalculated mind, Симуляция разума based on на an основе infinite amount of бесконечного variables, количества contains переменных, the которые desired должны consciousness дают in a формировать biological нужных vessel. маркеров. That actually sounds plausible. So, what do you need from me now? You have to get our research lab running at once. We need to make some improvements fast if we want to succeed. Then I guess the sooner I start, the better. You're right. Why don't you start with going through the mission logs? I need to get the full picture first. My thoughts exactly. Good. This might work. Так, тоқта. Бейха ученый бітігер. Үлпі алтауын. Үлпі алтауын тағыны. Алтауын надо, да? Ну я... Работа ни к чему и поточен. Аш, мана бардындар түйдің бұл батаға да. Бейха бұл надо. Самый главный бит. Самый главный бит манна барау. Тохтары чамын қайдақ барауыны. Справа и слева говорю. Металл. А, металл надо где? Мранка энто хамды. О, зук хаддарын хавалхан күрдік. Колонка наушники. Bir болған бай көрдік. А, тақта. Алтта. Алталы штука мана бир бар, да? Мастерской баран. Бля чағылан өлі. Время дохуя. Его секретный инопланетянин. Nice. I don't know that movie. Опа.
Туня базарды дырылдыр толла лавати. Эти билин билелир кахохте. Hey man, we're running out of storage space. Кадах склад комиста гойде. Удеки бар болу да. Аты бар болан карайып. Тинкел. Держите, чтобы отправить поисковый сигнал. Нафиг, зачем? Наугад тахаих. Вот кто? Хотя бы болан карайық. Ол деки тенкелер хәр. Енді батақта, бұл деки ол батақта лучше. Бұл деки бар күрдік Все, вот. Угу, эти деки бар, все, дядя. Так, Антон, аны манда боллағына... Аны тұрырым. Антон манда уаттарда бұнда. Антон халан тардан бара өппіт. Түйірек. Угу. Should I resolve this? Барын өлелі. Так, бит бітті, бит бәлі. Оп, ананна бара бұл. Мандак 100% надо бейхі. Бәлі мерген тақауында. Мында тоқ бары бейт олар мұнда қарық. Сатарын. Чё, проберитесь через скалы. Жордоны күндім, тоғын төт болды. Бұласы да қоян ады бейхі. Ордорын күрдік.
Оны сөнник надо dedi. Инник көбейені ғанна барыдай. Мұла оны күрдіқтін надо тұтша bileyim. Буровая установка есть. Аарынан ихи турар бутумди. Аш, бүте отсто, что ли? Бля, биток сугда иппет. Тая тургандың орор етіге. Он бараған болып. Пока чак флейтан келік. Что бар? Мен бұл еке деп атамын. Жүйдімді. Okay. This is not Так, good. плохо делаю. We are surrounded. Damn it. Основной план не сработал. Тут видите, да. Аннара туара тыгире. Где? О, бля. Ладно. Другой путь. О, недостаточно места здесь. Ёба. А, баскоток, сука, надо. Бля. Печально, 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 печально. Б, аяқ күнді қалды. Давай. Бля, пиде жерген бұрым.
Berbahasa Dağla yaptım. Yes, aspettato. Ecco. Spaniamo dul garagierda. Merubah tuh. Udah terbitin tuyuk butun. Tutup butun ada wah. Hmm. Ah. Ay belah ulham baik. Bapak pendir. Ah, kita harus temuki. Itu udah lakbat. Kira mana? Ne isteneleri? Ay, taktina bener. Kira kayak gitu gini. Malah membuka karena oh, apapun dirinya. Evet. Evet barbalakta. İş. Manda tüt paran manda kayan turur bappen. Kita kenal. Untuk kau Hmm. Bat.
Есть. Пять. Есть. Нагас бар. Ике. Үч бар. Ванкувер коридорга, да? Интан лаборатория тәһәнәләре. Метүрделәрдә. Инде 3. Аны кулланып. Чагадак тыккан утыяллар тахта. Убрать. Да. Нәтиҗеге белән ханна таккарый. Михаил. Like the new metals outpost. Hey, I built that dormitory you asked for. Hallelujah. I hope you sleep well tonight. I'll sleep like a full-fledged member of an advanced civilization. Sweet dreams then. Okay. Так, я ушел из проделок, сказал, выглядит не очень. Good. The lava river is fast as hell. I'll be straight with you. Обойти его невозможно. There's no way around it. Holy shit. What now? Что теперь? I guess we need to get across somehow. Any ideas up your smart-ass sleeve? So now I'm smart, huh? Still, even I might not be enough. But a smarter version of us? Yeah, he could do the trick. The scientist. He could look for a solution in that research lab you built. Okay. Хорошо, давай попытаемся. Тревожность, меньше радость. Придумайте, как трясти реку лавы. Да, Антон минут ярым чыкканда бар була алганы. Дерево. Спальный модуль. Кайда, экинин ордум что ли, чоғыны? А так я нихуя не понял. Бывает. А ну нахуй. Безованец.
Наконец-то. Finally. Вот я и ждал знакомства с вами. Yeah. Да, Sure. конечно, вы Is та that большая really the шишка, о kind of shit которой you've все been время talking about? промотал Лукас. Терренс Terrence Максвелл. Maxwell. Да, я ваш Yes, его I am both начальник his and отдела your добычи. superior at mining operations. First of all, my heartfelt condolences. Losing the whole crew must have been hard on you. Yeah. I still can't get over it. Their families have been informed. They're grief-stricken, as you can imagine. But the deaths of their loved ones will go down in history as part of a pioneering discovery. Your discovery. So, do people know I found Rapidium? We're keeping the news within a very limited circle. It's only wise for the time being. Limited circle, huh? Bullshit. The public has a right to know about such things. I like your passion, Jan. You're an honest man. But you're under enough pressure already. We don't need the media to go berserk or the stock market to overreact. We don't need chaos down here while all our efforts should concentrate on supporting you up there. Your task is Ваша задача достаточно сложная, и провал недопустим. That's why you had me Именно create поэтому вы Entities. заставили меня создать That's what альтеров. made me lose my Вы mind. скорее позволите мне потерять. It was a long shot, I admit. But we were saving both Rapidium and you, Jan. Do you think it was a mistake? I think you're bullshitting me. Вы издеваетесь надо мной. А если я бы You would never нашел go to Рапиди, such lengths to save me. вы бы никогда не... What if? Люди любят использовать эту фразу, правда? Что ж, вы можете узнать ответ на этот вопрос. Многие Let's just get one thing straight, Maxwell. I know you expect things of me. ожидают от меня чего-то... Героя. Heroism. Are you familiar with the works of Albert Camus? Бильбадабухов. A great writer Или and писатель и философ. Camus believed heroism was easy, accessible. For him, it was living a normal man's life that was a true challenge. Обычный человек быть порядочным, поступит Right thing. правильно. You are the first person to prove that we can actually excavate Rapidium in Давать quantities that рапидии can в radiate количество, the которые difference. могут все... A dream Мечта, за которой corporations крупнейшие have been корпорации chasing гнали for over a более decade 10 лет. now, constantly failing. You say you're not a hero? Well, maybe I don't need you to be one. Maybe you should just carry on being a decent man, Jan Dolsky. Вы говорите, вы не герой. Ну что ж, можете мне и не нужно, чтобы вы и были. Может, вам просто стоит оставаться порядочным человеком, Яндольский. Подбиваете меня на что-то. Okay, you're Ладно, bugging me вы with this подбиваете меня на что-то большее. chase. Перейдем к делу. Твердолюб, Hard-headed. твердолобый. You've probably noticed how different Rapidium looks in reality than on the training materials they showed you.
is that? Почему так? It changes Он form постоянно меняет форму. constantly. Биомические структуры настолько изменчивы, So volatile что it is almost практически impossible невозможно to put зафиксировать particles in the две same частицы в одном A и том fleet же of состоянии. spectacular, Биомедийные вещества but also very очень нестабильны. Та-та-ра-та-та-та. Oh, you're afraid to repeat my final line? Бла-б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 ла. Угумбай таки все так. I need. Wait. Дыям барарын. No. repeat. Постройте ковчег. Рапидий. Окей, хатардагадым, да? So, how are you? Settling in all right? Settling in is overrated. I analyze reality from wherever I am, however uncomfortable the angle. There's always an observation to be made. I'd love to hear what you managed to observe. This place is not run optimally. Научишь, как управлять ее лучше. Yeah, I know. I wasn't trained to command a mission. But now that you're here, with your experience, I'd love to pick your brain. Do you think you could mentor me? Good thinking. Хорошая мысль. First of all, you need to set long term goals and draw up a roadmap for each of them. Remember to include all unpredictable variables in the equation. That way you can have contingency plans at the ready for each instance. All right, slow down. Prioritize resources. Do not waste time on idle conversations with the crew. Hide the booze. Don't be cheap on coffee. That's slow enough for you? Чё, расставь приоритеты ресурсов. Не трать время на пустую болтовню. Экипаж. Прячь выпивку. Не скулись на кофе. Давай, Джавелин, крут. Hey, you've just crossed out every team building exercise on my list. The people are there for the mission, not the other way round. So, what exactly was your research about? Nanotech in space exploration. We went from a humble startup to making headlines in a few months. Taking our solutions to the front line was my dream come true. The data we could bring back. You had big plans for it. Well, now it's all gone. Turning it over in your head won't get... Let... Постоянно кырантакар. Амирая тух боллуги. Нахака гырдастым дует. Мотивированный, тревожность, ох. Имя мотивированный. Бунтарство так их говорить. Ладно. Это нам надо. Так. Активный аккумулятор. Ох. Так, эффективная добыча неметаллов. Ракетий. Давай манами. Так, чайым хас болду, 11 болду, да?
Запустите лабораторию. Негалар Хассан. Тежахан кабиерами югей. Man, I'm telling you, we need Альтерсфор — это то качество еды, которой их кормят. Ученый считает, что каши достаточно, а механик требует качественный регулярный кормеж. Бля. Без изменений. And I'm telling you this is the least important of our Тохта дяя, плепепе. Катала, короче. Перехоратанер бенедатани. Уныние, мотивация. Кыр булмадай. Ой, бляха, ноль. Построит тохтенетай. Чиститель был потах. Ковчег для рапидия. Малый склад. Мастерской оранжерея. Ла. Ебать улахан ли, бля. Ну новаторовый. Бля. Манна что ли? Эми лифтон раунд чана. Манна кайын har yerde. Ага дияр. Ага, хатаматович. Хатаматович. Кухня вот. Тебе. Өлелейді қаққанар. Үсеген арығынным.
انت من تقوم مولودة ده. عمر بتعشر. Найдалар Ивашулин. Не нось меня, люблю. Меня на отвер паранги заебал. А, понолдым. Понять. Ась, битах сутр, что ли? Бля. All done. Should I take care of this now? Оранжереяр бараган бітті. Баратын тұрынан алан ек. Это кто? Ты. Что берем он на андергер? Ой, ме. Бля. Ты говори, он. Монтанин с нас пойдет. Should I take care of this now? Металл. Go. Маны қайықта дем баттырба. Үйәһә бар, что ли?
Тик. Қайта ондай чаны. Тоқта, қанна проваттарды ликпені. Қанна проваттарды ликетімде. Тоқта, меха тоқнады дай. Рапиди. Эй, ковчег. Рапиди надо. Рапиди buldum. Тут лазарет. Лазареты потом. Onu Архарович. Мечта тебя-то. Расширение. Уровень второй. Уровень второй. Готов тебе-то, тай. Сытная еда. Исследование. База. Модуль. Модуль переработки. Это модуль производит только органику. Это второй уровень где? Где? Он без права. Ладно. Мастерской. Лара. Так, механик. Надо тогда. Мандык üstü. Oynattım. Mındık üstü girer. 2 kaldı diye. Uçağına borovay bunun oravın bu. Шахтакенен примерно қаңырақпын хебей. Bir ыңырдақ па бітағырды. Пока маңны қара бол. Антон. Оранжерея бражахара оранж. Оранжерея. Так, Органика. Мына 3 келер да. Кухняға. 1, 2, 3. 4, 5. 4, 5. Абы кейін тобуктан арайып бітті біле. Әбігіл. Уту ярыға. Отчоғына. Дейді.
Эх, Тахтара. Органика one. Хана хеттара болду ди. Бugeyni пока мында келдик хашап. Так. Задача. Нет. Исследование. Исследование билинге бителикте. Çoğuna men allara tevinde пока. Иханың орордулу. Şöp. Tiyata men bir. Beş var. Кухняда кабын. Çoğunu bilin кухняда кабын. Тохта механик bu hırıkta atabat dedi. Çerva tuğuna var dedi. Механик кухняdır. Он лутье. Мандыктарнадалар андан ба механиктер. Так, мастерской будут наварю. Come and find me when you have them. Туй базар. Can't wait to try those veggies out. Чай вверх его. Лабораториялар var. Ул тугурун ордуңур. Кейнелер ашпадың. Дайте ему резиновую тучку. Hey, Слушай, я тут I found кое-что this. нашел. I в brought it on this багажнике. mission, but Какие-нибудь maybe it could use воспоминания. something to you too. Marie? Marie Skwakovska? Where the hell did you find that old thing? Откопал. А я их всегда рядом держу. Люблю It's always lying around. жмякать. Anti-stress ball. Какой This duck was the Да, first это audience for so many уточка answers. была первым. Time for Marie to get back to her proper job. Ну ладно. So, did you find a solution to our problem? Yes. Да, It's super все simple. очень просто. Мы построим мост. Just like that? Well, it Но мост won't be будет a rocket необычным. bridge, of course. У We нас don't нет have the времени, time nor ни the сил manpower to на это. accomplish that. However, there is a certain technology that came to my mind. Superconducting Мост. bridge anchors. They could allow us to quickly span a light but durable construction across our obstacle. Ну давай похвально. Wow, great. Sounds exciting. Точно звучит круто. Yes, but Да, но... oh, here we go. Cut out the sarcasm. It's not my fault this Рассказывай, explosion was я не created by виноват. a Это dilettante. какой-то... Blueprints for the anchors Да show я не the успеваю. bridge for every mission since Project Это Berserk как went быстро. live, but not on this one. They should fire the logistician, if there ever was one. Versant. Versatile Synthetics Program. One of my undergraduate students went to work for them. Работа as an достижения exhibition были впечатления. including designing bridge anchors for heavy exploration equipment. You'd think it would be obvious, but no. Тоқтен аппетит бени. Грубый дастах племе ходила. А че поебать? Stop moaning, will you? Just tell me what to do. Просто You're скажу. right. Let's act. You Меньше are бы the царства, leading сука. operations. Неуверенности. Ты связан с отделом добычи, да? Да. Yeah, I am. Why?
Next time you talk to someone from mining ops, tell them to send over the anchor blueprints from Versant. Once we have them, things will go back to super simple. You'll see. All right, will do. Сейчас мне звонок должен прийти, да? Постройте ковчег для Рапидия. Добудьте чертеж моста у корпорации. Так, меха железа тебе. Ну, toch тебе это. О, нет. Бляха наварит. Шлюз. Командный центр. Дам-дам-дам-дам-дам-дам. Построить сюда. Это он бира PD бар, металл тибет, а тут надо, да? Еще бебесь надо. Пуп-пуп-пуп-пуп. Органика бар. Металл он на рапидере надо бить, да? Блин, рапиди кырдык надо бить, да? Погнали, что приключения дальше искать. Да, а ты мен... А, bu turardı. Мынтан мыныка келип отурдукпун надо диyorlar. Ах, тахта. Производство. И, бля, 5. Ча дахана бин. Металл бында бычыгына бара бында чоно. Металл надо. Металл дохуя надо. Металл дохуя надо быть. Так, чауги пока кухня бар. Крутой аспагариам 9. Тахта. Рапиди. Железо обращать. Но нету выхода у меня. Бара. Опа. А, все уже пора на базу где-то, да? А все уже вечер. Так, тахтары. Миха манды касынады. Бириң ордох буну 3 таккарыча миха. 3 таганы 5 болор ди. 5. Менин мында картам көчтү бет. Биле. Базам көчтөрдү. Не на смене. 1'e 3. 1'e 3. Bana mı 3 girer bakalakta? Eho 1'li girer. Bana 3 girer что ли 1'e. Дай. Крюк. Şüşürbe. Еба. Еще и мало вроде. Üye dakikana da genç. Dakikana bunda. Кухняға аспыт телеебич. Тары.
Буровая кассета. Так. Шахтерской. Эх, меха бы надо. Бире 3 штука. Манна бире. Бире штука. Килерде. Бире штука килер булган. Аснаданы. 1, 2, 3. 3 надо. 3 надо. Ondan ikkiden kavaratabilin. Ondan ikkiden kavaratabilin. Rapidika varır, mineralka varır. Еще бить надо. Чаны 3 болар bir daha. 3 tane штука на одной чоне. Опора var. Опора var. И надо. Altta. Altta dağını 9 штука болар ди. Вайя. Ки отут. Екаттон бар. Altta bunda 9 болар да. Мында мен тут 1. Altta bu 9. Piyalarda Mehmet aldım. Eline. Bir tane altta bu. Metal. Рапе органика. Блять, органика мне унюха надо ведь. Железно-бетонно пиздец толку ее не ведь. Ну ку. Блять, риски не знаю. Как бы рапидиями надо, минералами надо. Обогащенные металлами надо. Рапидий надо. Рапидий так далеко. На рапидий минералы biriktir надо. Ке. Тахта. Анда рапидиге турбута отунар тардык надо де. Чабук киге. Патта чами мантамы барпан. Тахта. Ки штука тиеда. О, 5. Я всех. Блядь, я на тебе тахта сызу тау печёна. Тут. Бля, арбаманлык таадым тахтары. Тахта, анда карарай. Анда каз штука бар бу тепи. Тадарым бу кирдер чугас. 1, 2. 3. 1. Примерно 2. 3. 3 барар. Мына 1. Примерно манча мана дейдик. 1. 1. Да, 1 даганы бар элеп курдук баглакчы. Хотя мен арбага. 32 метр. 32 метр булар баллагына.
Нахигал тие хурдук багалахчы. Тие схера. Да, смотрим. Утхери раханна бард. О чем ты хочешь базарить, братишка? Реликтор, бот, у меня нет проблем пока. Реликтор. Реликтор. Так, қағазға дойдық қағазға турабындай. Енді вот, я вот оны. Дорога вперед. Тоқта, аты базаттан тоғар ибәттері. Асын биддер елдерді. Елдерлер тұқайылдарды. Қас болды чай, әтті. Сәтті. Антон. İki spamlı modül vardı. O iki spamlı modül olduğunu kastırıyorum bari. 1, 2, 3, 4. Kendiler pakayakkiler battı. Açayım bana hatta ayık bin haber. А, потом в будущем еще bir кейнің оравын бойды. Қасты кейнің орары өпімет. Та. Ошхуна. Та. Кәбіш. Оғыны кейнің тоңы қойда бақа. Оты барантардайық. Время деньги. Нам бардақ па бұғылы оғыс болыры болды. Вот и так бұғылы болыр. Нам бар. Эй, блядь. Onlar yayık. Бұғылы жүрген ады болу. Қадыр ары күтті өйтігін. Маланами явно ханжауын. Сүйгіл. Барабын өтчіғаны. Та, мұнан барабын. Бля, барым дебінде топиге өпті. Бұйғанына да қарығым өтіп болады. Әргейен үйджауын. Бля, күліге базы бұл. Мастерскойка. Тоқта, мастерскойка ол тоқ бары.
А, забыл. Икки бар. Понятно. Икки винтердайм. Эхер билиметр это. Мен тут метро курдук акпытым. Тахып курдум да. Ага. Бля, пиде хул кемейдит. Orang beda tuh. Ayah be. Apa компоненты опоры? А, мында койняшкаларды. Тактары ката-катария. Тугны кави. Та тургенлик битари давай. 12 штука. Бира 3 штука. Мuli отор битари пат. Питая төре. Чогы. Ким бари тугап сиити. Оуттан бат. Ким дегар бапа. Кукапень. Чат Кимбари. Кто тут есть? Окей. Мында лейдан де. Мында бар Аллах бана. Битте де уқты. Бит. Так, ине ваттардылына. Мантан да тартан кайф пеньяп пойди. Ача мен билин ине бар райпин батта. Мать разница влади. Ехче балахче. Ана тайда. Алдaki var. Ущена ведь аллот. I'm done here. Should I do this now? Камерайн. Бля, канна var idi.
Buldum bak. Ulanır Quantes'ta. Есть. Так, работаю. Угу. Идет. Ulanır Quantes'ta. Так, 61. Aradı. Исследование. Экономика. Окей, здесь надо ведь. И надо эбит. 어쩌구나. Чистка модуль. Этот модуль позволяет вообще обогащенный металл. у Бля, лавин. Нахуй надо. Значит, нахуй надо. Пока не надо. Бля, хотя кем тут угодно работать. Нет на месте. Мастерской. Ürünün de bağlısı. Hiç ürün yoktur. Otu yok kanaq. Bitti nах. Солнце далеко. Бля, он ролики-то ёбан. Значит, на месте, на смене. Смене уже не надо. Поглощенный металл. Органический форпост. Рапидиум. Рапидиумга идем, окей. Так, Reagent. Так, органика бар. Второй чамахан бар. Бля, күрейік бұның ораттара әбінді. Жүрден қалыр де. Жүрден қалыр. Жүрден отут.
И нормальная, в принципе. Kim надо ведь он отторы. Yönette. Нормальная. Да, он исследует дворах печи. Дальше. Кулилайт работал. Тоқта. Гүфи паттабил. Tavallı. Қанады күрегіл бүппігі жағына. Тур vardı. Hey, what's this? It's triggering the alert in my suit. Baba stuy dedi. More about this thing. Ой, бля. Это что такое? Это что такое, блядь? Беги, срач. Huh. That must be another one of those cargo drops. Except that doesn't look like the crew's personal luggage. Поврежденный чип, найденный в грузовом контейнере. Возможно, получится его отремонтировать. Might be worth checking Надо out. будет проверить. Huh. Looks like some kind of device. Лововая лампа. Бонг. Наркодилер база. Так, мы нам баран туам уахти это, да? Андага все пойдем. И дядя. Тоқта, Антон. Мен манна тахихпын бағарым, допустим. О, здорово. Здорово, Николай. Здорово. Келени херинен. Эгарда. Что за игра? The Alterston. Тиммейтерім хықтыр олейм андық. Постоянно андық беймайнев. Олейн стримный барбап. А самому-то скучно. Мақтал. Тоқ бар үшгей бағарабын. Лағар сетихини. Там мана дәвәтім қайда хатыры. Мана кетарда. Дәвәтім қанна хатыр. Вартандыр пехота көрбүтін. Ол көрбетам. Біланны бар бұғыла.
Мынагандары бар быһалаахта. Ол туй кине да. Тугуйду. Булду ме. Онтон тугун барды. Билэм оттор батахпын. Онтон тугун отум тэхэ бары төт бар. 4 штукенца. Мана да хуя надо ведь. Да хуя надо ведь. Мында харазы бар надо он. Мында на зигзаг. На харазы прямой баран. Манда кедерин күрдүк. Это 10 штука бар примерно. Сыспат боллахпына. Блядь, тухтар баллар именно идевет. О, хымытырай туй бу, бля. А бош, это вот. О, баша. Так. Ну, кыта хыллаң, бля. Hey man, we're running out of storage space. Достаточно мест на складе. Паппи-дядя. О, робарым бөлгөн. А вон, пускай держись. Так. Ян ученый путханнаварый. Ох, бат. А, бля, лидеры пойдет уйти. Онда той кепсеген кепсе. Баргынды окунду. Білеми отут. Тоон этте. Тоон этте 1, 2, 3, 6 тоон қалыр. 6 тоон этте қалыр өсі. Тақтан. Уңырым дейін дағанымында местем хавамиқ. Манда бары бітчі. Заманның ұрықпын себебіді. Ну, место теперь есть. Ученый быт ханкалар. Это ускал улетели даватта дерба. Зачем ты уновли? Тугум хохта, аманы хохта евитмили. Бас. Бара пиди бір. Рапидер бір бай кемет. Капчек бар мес. Качым тие о. Шүшүппе. Шүш айтта ол нормально. Маның ұрықтар жылы кәрәлдер енетті. Оп, базар вокзал. Разы тұран келдер бәт. Так, я нашел что-то странное. У меня есть проблемы с чертежами. I found
found something peculiar on the planet. What exactly was peculiar about it? Everything. It was like a local distortion of reality. And it seemed to be emitting strong radiation. Изучает. Yes. We could have expected to come across something like that sooner or later, according to reports from previous missions. Unidentified sources of radiation, Радиация, electromagnetic необъяснимые phenomena, электромагнитными matter, полями. space, or even gravity. What are they? According to a bold theory fleshed out by Professor Frankov, they may be instances of the so-called interval. Интерларды. What? Чего? Interval. In very simple Рассмотрим. terms, it's a non-coincidental superposition of potential universes. We don't know exactly why it occurs, but observations... Бла-бла-бла-бла-бла. Создать своего рода Yeah, if... We need to... Так, погоди, потом поразговариваю. Теперь с тобой. Я нашел странное устройство. Дать ему... А, Hey, батон I found курдук-перей. this. I brought it on this mission, but thought that maybe it could mean something to you too. My lava lamp? You kept it? Sure. It's one of a few cool keepsakes from our childhood. Yeah. Mom and I like to sit by it in the evening, talking and joking. It reminds me of that period when life was challenging, but also really fucking great. Look what I found. Any idea what it could Знаешь, be? зачем эта штука нужна? Let's see. Ну-ка, похоже на Looks like a квантовый чип. Qubit chip. Qubit chip. Квантовый чип. Yeah. Да, Like это we have специальная for память для quantum квантовых вычислений. calculations. It could be Она useful может for повысить increasing эффективность efficiency нашего of our QC unit, НТ-компьютера. not to mention Еще accessing открыть для more новых tech in the research технологий lab. в лаборатории. Его надо просто... Да, кажется, он сломан. Looks broken. Perceptive. Ты наблюдательный. A little love in the Принеси его в workshop мастерскую, spells out я попробую Gotcha. Thanks. что-нибудь сделать. Это окей. А нам отдыхать надо. Минерал надо. Как раз минерал. Бытын был тут. Анан вот таптык надо. Онтон анан оружие надо. Эва экономика вот хамсырик, что ли, то да. Лаборатория надо он. Срочным образом. Доктора. Теть. Блять, металлың ұрықтар надо. Бұл мен ата жегіне чөйбаймыл. Бұл квантовый чипың ұрық соқынады. Установив поврежденный чип, можно улучшить квантовый компьютер. Эртігіне таққау кейіне әйе бәйім тағайырын. Бітәримді. Бітәримді. Кемері барды, көрі құдым бары атты, дальше ойнер бұл. Так. Это... Дитейт.
Хайдах таарына аргал. Бö. Бugiyman nasibik. Bugiyman nasibik. Хочу отделились с тобой. Так, тахтара. Мантайбын бір климар. Хай бүтән рәйп бітті. Аны тоқ бары. Интигейін бүтән рәйбет. Jordan. Охран. Ngordum ayman ama. Так, тахта. Анта мен тохфана орбутум дорба. Bir бар дебитим дит. Тюет. Тюет. Тюет штуканы кыгын тертемле. Шмална хаттера тертерин бит. Басқа бұлға өтеді. Антон bu ya toq бар, мен bu ya жықпын барып. Ақача жүгдің мұнна. Bu, мұнна хәджелік бені менің. Опа. Хамыр имет. Ай, бля. Нихуя. Мы каталан, бля. Опытын онда раздарда hep. Тугын ихбит. Бля. Стоять. Ракеттен бире. Мында келеді. Ой, бля, күштөт. Ай, елқарақсалар біт.
Жерде ачтым вот. Раска ыламын терден кепиштим. Так, мына бир тахпыны. Мына ачыкта алдым хаддери. Ковчег. Анах булуктах. Ой, бля. Идея. Bitti. Ковчег построили. Теперь... Ой. Он наварит это. Механик спорит с учеными. А чё у меня звонок? Тут же звонок написанный. Голь. Hello, Dulski here. Jan, tell me you did it. Tell me you have the Ark. I did it. Well done. Now, all we need to do is bring it home safely. Are you making progress with that obstacle of yours? I'm still looking for a way out. Well, I don't want to cause panic, but you better hurry. It would have gone way faster if I didn't have to build that damn ark for you. Do you really think it's just a whim for me? I wouldn't call it a whim, but it can obviously be a career booster for you. Career? Apparently you don't know very much about me, or my career. Why don't you relate to yourself a little more? Well, Imagine coming back without Rapidium, and having to face the thought, what if I hadn't given up? Would you live with yourself while the world would deteriorate before your eyes? All because you put your sorry ass first. all right. Point taken. And how's my rescue team progressing? They'll be on time, Jan. Just make sure you are. Do what it takes to make your way to the other side of the planet. And leave the rest to me. I'm gonna need your help. What can I do for you? Я могу для вас I так. need Ну, blueprints чё for смею small вас. electric bridge anchors from Project Versant. Versant? Умничает. How do you know Откуда вы об that? этом знаете? I'm smarter than you think, Maxwell. Well, you're familiar with Загрузка городов scientific проекта programs актера of из the Основника. Republic. Aborted. В этих, вы уверены? You sure? Yes. Да, проект Project Университет был Versant was закрыт много terminated лет назад. years ago due to lack of Инцидент. satisfactory results. Didn't they come up with some tech useful for mining missions? No. How would you even know what they were unless an alternate version of you was somehow involved in it? Is it
possible that someone from your crew remembers a non-existing technology? That's amazing, Jan. You do understand what I'm saying, right? All I'm hearing is that you don't have my blueprints. No, I'm sorry. They simply don't exist. But there is still something we can do. What's that? I have an idea. It's a long shot, but it might be all we have. Project Versen did leave behind unfinished drafts. Crisscrossed formulae, discarded calculations, the usual scribbles of a scientific stream of consciousness at work. For what it's worth, I'll ask Lucas to send it over to your terminal. Maybe that resourceful altar of yours can put it to good use. Oh, okay. It's better than nothing, I guess. I have to say, Jan, I'm beginning to see more and more potential in this situation of yours. I hope we speak soon. Good luck, as always. Окей. Дальше. Так, передайте чертёж ученому. Эй, ученый, ты где? В лабораторию. Так. Насчет твоих чертежей. I have news about the Anchor blueprints you asked for? I certainly hope so, because I just saw something come in from mining ops, and it looks like a bad joke. Did you precisely ask for bridge anchor blueprints? Of course I did, but this is all that bunch of amateurs was able to give us. Random odds and ends of unfinished research? I find that hard to believe. Творческа раздражай дырки гни. Машин тебе. Serious work? No. Give me the real thing. I'm not touching this parody of a prototype. Чактырдык таатал. Look, I know it's not perfect, but I believe in you. Just think, they came up with this thing only because you existed. Взбодрили их хотя бы. Well, if you put it that way, I can try. Чё тебя тревожит теперь, блин? Иди в попу, блин. Так, исследование. Ну и анкав. Так, мене кимден урба. What's up? God, can you come see me? There's a thing. В чем базар вокзал? Hey, you wanted to discuss something. Yeah, I want to know when you started being such a pushover. What? You heard me. I'm not blind. I can see the workload pile up. And you, eager to take new orders. Я делаю, что хочу. Well, I'm not exactly in the best negotiating position. Using illegal technology to save my life, creating my altars. I'd better have a good justification for that. So, they're threatening you. Even better. Like I said, I don't have much choice. Maxwell's in charge here. Yeah, so was Dad. The man of the house. I thought you regretted not standing up to him. Looks like you didn't learn much. That's a little below the belt. You're right. Sorry, this place is getting to me. All I'm saying is, we should do something just for ourselves.
Something not work-related, not productive in any way. Like what? Well, there's a social room module available in this base. We could start with that. I bet it has a beer pong table. Yeah, see? A smile on your face. Let's build a place where we can chill out and play beer pong, and then, after I've beaten you, we can talk more serious stuff. What do you say? блядь, энэсэ кэлэнген ономор дигинде. Okay, it's on. Место для отдыха. Ага, блядь, бастан хатчыгын орёны. Там бит, блядь, орём ёны. Бу, блядь. А? Пигайно, Bunu kayınıma bakıyorum böyle. Ey. Da, миха время лахпин, да? Интересно. Töhünü bir Бай. Бай надо тогда. А я уже забыл. Погоди. Тоқта, мында бұл батақ. Бұрысты. Бә. Бә. Блядь, имею дәнкір бәд. Беремем. Тикает, 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 тикает. Понятно. Пенник. Geldim suya geldim. Ой, ё-моё. Базаға кіріп. Бар болла. Аллара бар еді. Oynayan ettim. Oynayan ettim. И. Так, бега. Механик. Бар. Шахтер. Мужик. Врач. Требуется требуемый квантовый уровень 3. Врач. Парабить. Кто будет? Охранник. Ботаник. Бля, hayatın sonra onun. Там пам парам пам.
Давай, шахтер. Мокуй. Так, шахтер бутканнавари. Өйтер. Нах, бүтін. Я буду сильным ради нее. Мгм. Бля, манами урбат. Аба кийим кайдары көрөр бола алабатта. Утуйрай пенкевиш. Кевиш, 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 кевиш. You do know we're running out of radiation filters? What's up? Jan, can you come see me? There's a thing. Hayatımı diremedi. Noral, aç. Сылчың evet. Тохта. Мен кандай урихта, аманда урихта. Lucas, what's up now? Kind of busy here. I know. It's that I've only just learned the big news. You managed to build one. A Rapidium Arc. Man, congrats. That's really heavy stuff. Thanks for appreciating. I just need to get it back to Earth now. Oh, yeah. And how are you doing down there? Just leave me to it, okay? Talking won't help much. Of course. You know what you're doing. Why do I get the feeling you want something from me? Well, it's not that I want something. So? I just thought, well, it really can make a difference if you bring back one arc, or, well, more. Since you already have Бля. it in place, you know? All the infrastructure. Да. Кас болду бути? 3 түет болду бути. Түет таганы аспынан бетер айыппын деп чыганы. What's in it for you and your boss? Oh, no, it's not like that. This is my initiative. I just think that, look, we both work for a corporation, and it's only fair we're delivering the Rapidium to them. But it doesn't mean we can only feed the big fish, you know? We're all connected, in a way. Like, if there's pain in the little finger, the whole body feels it. That's just my personal opinion. Let me guess. Your grandma used to say that? No, actually, I read that somewhere. And what difference will it make if I bring more, say 2 Rapidium Arcs instead of 1, or even, I don't know, 5? There still won't be enough for everyone. But there will be more for everyone.
independent startups, NGOs, research labs. There's this subsidy program that warrants a share for them in case of success. And even if it's only a small share for a small number of them, it's gonna mean one thing. Diversification, Mr. Dolsky. That always serves people. Так, чё? Обытай. Блядь, диверсификация, господин Дольский, она всегда служит на благо людей. Sorry to disappoint you, but I am not going to be anyone's errand boy. I have enough work already. All I want to do is get my ass safely back to Earth. Yeah, of course. I totally understand. Just keep my request in mind if you have a change of heart. Okay? It can really mean a lot to people who, well, don't have the channel to ask for themselves. Anyway, thanks for hearing me out, Mr. Dolsky. No problem. By the way, can you quit with that Mr. Dolsky crap? My name is Jan. Okay, Jan. Yeah, cool. I'm Lucas, in case you wanna, you know. I caught that, Lucas. No worries. Sure. Yeah. Anyway, good luck with the Rapidium, Jan. I'm L7 out. For now. Дуго хватит следить. Так, эми рапидидон где-то, да? Ковчег, да? Ну, естественно. Куда ему дальше, блять? Место для отдыха. Постройте комнату отдыха. Сыграйте смеха. Чем ерда? Есть у меня такой вопрос. Бляха наварит. Блин. Бля, шлюза тыгар барат. Тоқтар. Хапқа келдім. Что? Мост. Да. Значит, пока кто-то нарушил. Веха, решение базы надо. Рачняк. Вот тут. Я бить данного. Блять, тут базарда да базарда балдар изи. Даже нервный барар. Сыйлай биппин баылах. Блять, тағылғана бит олар бай. Аричолғана бит. Почти бухавить. Она уровнена. Все коровить. 5-6. Бафат.
Дуй. Это, бля, оружием канарим меня. Оружие ладим. Ух, что ли. Бля, арбаман на бигейлати. Настя. Hey, man. You alright? Alright? Hell no. Feel like I'm fucking dying. Oh, shit. That's it then. I'm dead already. Not yet, brother, not yet. Damn it. Yet another Shit. disappointment. Настроение You're хотел on пойти. strong sedatives. Mm-hmm. This is one strange dream. Why don't we give you a mental checkup first, okay? Yeah. That's what they always say before they break the bad news to you. Shoot. What's your name? My name is Jan Dolsky. But I'm seeing fucking double. You should worry about that. We'll get there. Just fill me in on your role on this mission. Well, I used to be a miner, but then I lost my hand in an accident. Hey, wait a minute. What the fuck is this? My fucking arm. It's there again. Okay, I'm done with your little survey. Tell me what's going on. What have you done to my body? Давай он их I тинкером. fixed it for you. Who the hell are you? I'm Jan Dolsky. I got stranded on a desolate planet where I found Rapidium, so I used it to make you my copy. What the fuck did you drug me with, man? Oh, this is insane. What a trip. It's not a trip. It's reality. Your new reality. Oh, yeah? Well, in that case, Mr. Dolsky, would you be kind enough to tell me why your body's so damn intact? Because if you really are who you claim to be, both of us should be short an arm. Потому что если ты действительно тот, за какого себя выдаешь, то у нас обоих должен быть культя вместе руки. That's smart. We're not exact copies. We only share the same DNA. Our minds and memories are different. Okay. I knew it was a fucking mistake the moment I signed up for this goddamn mission. Oh, man. You want to know what's most cruel about what you did? Знаешь, что самое мерзкое в том, что ты со мной сделал? Bringing you to life against your will? Keeping all that shit I went through in my head. Now that, my brother, is cruelty.
obviously had a complicated life, so why don't we try to look ahead now? To what? To whatever this journey brings for us. Oh, no, thanks, man. I've had my share of surprises. In that case, why don't you just kick back and take some time to get used to your new self? Go through the mission logs. They should clear a lot of things up for you. Okay. Так, ладно. Что у нас по исследованию? Это кто? А, металл надо. Lucas, what is it now? Hey, Jan. Sorry to bother you again, but there's this thing you need to take care of ASAP. Other than Rapidium? Yes. Your wife, ex. Lena? Oh, no. Нет, все нормально, просто кто-то из руководства рассказал ей про твою ситуацию, и она немного нервничает. Ты же понимаешь, что ей нельзя говорить про альтров, если что. I know that. I'm not stupid. Good. Great. Still, the thing is, she's asking around, trying to find out things herself. So, can you just please tell her not to? You know, next time she calls. Tell her to... Yeah, that's a good one. Telling Lena to back away will just work her up, especially if it's coming from my mouth. Oh. Well, then maybe just, I don't know, reassure her? Like, No. Me and Lena talking always ends up in an ugly row. I don't want to go through that again. We just don't understand each other anymore. oh, that sucks. Still, we definitely need to solve this problem. Hey, how about this? Listen, I know it sounds crazy, but what if maybe there's an alter of yours out there who would know how to talk to her? What? You mean... Yeah. Someone... You...
wanted to talk? No, we're not talking. I'm talking. I'm done listening to your empty promises, like the one about getting us better food. Блядь, она нормально еда, блядь, тут, сука, бугар-будың болып тағатады екен, сен, кегенекелен бұл үйді үйдері екен. Кынары, кухнялары. Ты, блядь, родная галера, я. I feel good about today. Нафиг тухтиген? Бля, я хуй. Hello, Don. Бля, достана харан, короче, минут я вот. Нах. Блин, да виталик, ёбаный. Провод торчигна, жрали нуля лаватья. Да. Удар ческади истин баглахта. Живой. I noticed we're missing a few rad filters. Keeping busy, I hope. Бля. Тик-тик-тик. База кейіннің оранырағында. Чүйке. Тұрмының орар. Энигіні хәджаған жачам мана гынан көрі. Энигіні рей. Ладно. Лайы бар. Көрсе қатыл.